Mema njini zubu mkalenga journalista. Njini mpangu inai. Wow. Inji ngasa uji jamfumo wadi tunga di mama ni tuasa ayu kwetu. Meme nyimu perdre bintu bionsu bivu nabi kukatanga kukipush. Bambwele la banga ta bintu bionsu. Bionsu kushabeni bana babitu. Kacha mufuchidikini mokutamba mwene luhangutu. Miba société utu do bakidil. Ubula bo benda bo bakwanga. Bamwa kidila. Bo mufuchiji. Uvuni mikalufu ba muhesh. Bivu miba mulaya bana betu baba kwanki mubienza tu. Ji bwebo weo ani bwenu no namba ni ujumuka yesha Mathias conseiller mukulumpa Alphonse ngoyeka sanjani. Mbulelela bwana boye ki conseiller wenda. Conseiller wenda. Kiye ki conseiller wenda ni mwamba hivi. Kibantu badi habu hinenda bakaji balushe bakwanga. Baheta lutatu. Bwana bo bantu babida bakabeta lutatu kudilushe da bakwanga. Kibaluka ba mubwezi kabiri muchintu wacu bwani ye ahenda ahetenda lutatu alu tutumulomba ni uchidi ni ngondu mwehela ikala nyilutulu tetu kwetu twama badinga kukuhwa twadinga hetu kwehela chikari mukuhwachi tukari bateta bakuchehela wamanya budi mibudi nabwebu budi ni disanga momo disanga richidanga cha budi mwebangilo wewa didi luise kumbangilo tutukulomba tetu katuna baba kwanga to tudibalo bwa kwasa province wetu tetu tujini manema wonsu ni makokesho wonsu puisque katu tujenzela bwalu mu bukwanga anye mu bu village wato tujitwenza bwalu nimbu la mataji jiba jijibu batwela lubila bwani alu kilai kwetu tuji bense shibo bwa kuhingana kwetu bwa kuibaka kwetu bwani katukajiba henji shibo kuji bisamba bikwa buto. Noa leji ni kwetu kwa kujiminyi. Ni Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malouanso qui se passe kwetu. Twasakidila kujibana betu monso batulonda bulaba bujima. Ndonga mwetu wa kwetu kwa kujiminyi. Kwetu kwa kujiminyi Frank Chola wetu Chola bio, Chola kaibune na kaibula, Chola no hypocrisie. Ulimunanga kasai ngani. Ulimunanga kasai ngani ulisha fuachi ngani. Lelu nji mwabo mukwabu uvuba bikila ni pépinière. Mwabo akala njiba umanya bimpa. Baba kola kumbujima mbamanya mwabao. Kaji kujitubilumbu. Kini bilumbu to? Kujitubilumbu. Bakwanga bamba ni ibakai. Bulamataji ani miba wamani to bantra biba kito. Alors chitumuso kwa kule bintu bya chini preuve to ani kwa kula bwana ba kusangisha mukanisi kusangisha bana betu to. Kyanga mnifiku mwabeu nule janzo buika abantu basa mushindi mwabe mushara bali mwabe vuchisuku. Kyani mulo ento antu igani bakulumpe bina ba mwabeu jina ngani. Jina jani mema ntumba kato millionnaire. Aha tujimu quartier Fachi Beton ex pépinière. Quartier kavuka bikijibwa ni pépinière, mpinje uhatukaji basa ho tukaji bateka jina juko abuja Fachi Beton. Kajino njibasa bishi mulamataji nyao bengani kanu ashino njibasa bishi. Tujibasa mwaba bilonde shila manema ni makokeshe yetu. Bulaba mbwetu bwabangambo betu. Tujinabu ni mikanda yonsu kubangila kukala kubangambo betu ku convention mienza ni société wa miba. Nenu bina bangani, nenu bangani. Tetu ba originaire baba kwanga bena kalaba. Ngambo yetu itumi signé ni miba comme partenaire wetu. Bwa kwenza yimujibu mubulaba wetu pendant 10 ans. Tini lelu miba ukaji muhichisha tini habijibu abime kajika yindi chidi utwenzela na nshikimoto. Convention wetu uvumu muhesha munda mwa polycone minière mwaba uvuyi u exploiter diamant kingande orto 22 km². Melelu tujitu sangana miba ukaji utulonda hambelu myaba yatetu basa boku somba bakengeshibo kubabenda batukengesha batuyihata hatujitwalukila mwetu bwani twasa tusomba ni bana tujitumwa na miba ujikaji complicité ni mbula mataji wa munemu
bwa kutuluisha kutuenzela malu abonyi kikai lelo tuji twambase bulaba mbwetu bwa bangambo bwetu kakwena muntu uji mwa kutu intimidato puisque miba kinchi samba cyane tuji tufuila na chimika luto te tukibena bulaba bwetu bavu bahesha miba comme locataire wetu jiba jingaje mema mwenda chintu njinga mwa kwenza locataire julo bwa kubanga bwa kungitimide katwenda tuitaba achito tujibahana mwaba kujibana betu kwa bajibumbu kakubabenda balo habu benda bakenga myaba ya jasa ni bana bakaji basa nzubumine na njuma ujimuyi mwana kajilelo eu tujituheta jakula anyi komunike waba mabamu bukaleng baji complicité ni bakwa mu menji alukinu ni amyo yimibi yijibambuka nayi ntanta balo mo kulo mo kuhila bantu bintu abibi mana kwas njuma ni udimu mwana dépense di bantu benz na ngucho cha chikichitu jitwambese mbula mataji anuye ya mwalo shalunga nyibimpa puisque tetu hetu katwa kuita bato bolwa kabola meno ngena nyama wako twasa kijila kujibana betu bonso batulonda bana betu njibateleja fumo wajitunga mwamba bwani alukila ikwetu nukibakai batu seki bikola kukatanga baseka kugoma batu yata myaba yonso batu yata kajatu tufika kwetu usangana ni kwetu kujilukinu lwanzala muntu keba kukenyesha muntu nenda to ni kulufulwenda kimbi mpato nguve na Mathias nimukumanya bimpa kwena muntu wa désordre to udi muntu wa développement na ngukulonji bi conseil to kudi tubilo mbutu kwa abo twatu yeni muntu anu nungwe twatu shikisha muntu nanku keba ko kujitalala habo alwebo jimuno kwenza emission bwalo bantu bine video ya bunyi babikila ukinchasa bitu tuva bijibishi babikile bitu tuva bijibishi meto ngao fika no mwabao nyebesha nchinganyi to tungale tunyaka to na bananga na to kadi bisamba bikwabo kuchinsansa bakulumpa bajini malu mahit kama na chantawa kuyikela ku telefone to alors bakebani kwetu kulengela umona anu kwetwa kikujituma lu tujukas kadi nene bakwanga nutu bantu babilumbu nutu anu benshi nunko benshi eske hanvu no hana miabei eshanvu no abanyina bantu miabei nuvu bambila kumbula mataji ntutu hanani yewe tuvu bambila kumbula mataji ni tuvu hana puisque bwalu bwa mwabe ukimbwa lelo to tujini arrêté mwenza kuji ministre national Mbwingi depuis 2013 halumi ba bwate tukubanga mudimu ha jingi mwa kubanga netu bilumbu twa inenda ku tribunal tujini jugement wa tribunal wudi mutu hesha buko keshi bwa kwasa mwabe wali bwa kwenza midimu yetu tetu tujini manema wonsu ni mako keshi wonsu puisque katu tujenzela bwalu mu bukwanga anyi mu bu village ato tujitwenza bwalu nimbula mataji tumwambele ni nyatwenza bwalu kampanda utuitabila bilonde shile mikanda ijiyi umwanani tujitumuleje ijileje bulele bwani chintu nchetu kali hatu jitumwana bamabena byaji binena balobwani bobu kibaji bakumbana bwalu njimumanya kujichikondo kampanda chivubamo bavubika la bashapote mwabeu bashinga mwakwanga ta mwabeu 500 metres carrés kadi hadi muntu umo mwakwanga ta 500 metres carrés kadi tetu ba villageois ba mwabeu ni betu bana bolo ba tujibalele ka twena bangumba to tujimwa kusomba kwe tujimwa kuyahenyi lolu lukuna kubangile chochi chikondo chato akabenga kiluji lushala ni mpinjeu bwaba maniba kwabo kulobu kwantete bakwabo bwani twenza nungu bwa tu profiter bantu aba mu desordre mu tetu ba kampanda tetu ba kansanga kaji manema muntu kabatu ba ngata nangu ni bwalu ujipomba ani bwalu ujini makutato mwena chintu chende raison julu kushala mu raison na shibaya babanda bahweka kise pourquoi tujini bukoke chini tujini jikima ni moyi mukol binjile ni chonsu chaso kulwa chenzeka bantu bonso batu bafuila malababu kadi china mwana bemani kuri muntu mwina watu shibeto kadi bola babu janu bwetu ni budi bushala ka bujanu bwetu uji mwima kisha mwina mijimo yangani ministre anye shi gouverneur tetu tujibaheta jakula kuchisanji batela gouverneur bwani kijimwamba ni mijimu yiman mubiha bya miba ngani tetu jibangani miba personne morale
kutetu ba person physique tujisanga de pinya bwene tukokanga ni miba chezo buni nchisamba bafuile mikalu twamoni bintu abi kutetu kabijibi heta mwabato me communique mwenza mwambani mema wa kunemwe kibu mukalenga gouverneur kabeya machabiji ki communique utiteto bet jina dijibu bateli Nzubuika miasa muntu mu ikayin. Nzubuika mwasa mwabewi ikaji bantu babwele ikaji kulu kwasa ni bakwa bachidi mukachi mwajilu bakana bwa kwasa seke nzubuika miasa no tere mujime ikaji bantu babwele jika bani kubwele jimu kala ikaji kuma 500 quelque à 600 Mufuko wa sima ojinga kumbushima. Tuji basumba mufuko wa sima ku $42 lelo ewe utuchiji tuhatata bwani tusumba na shikumishinga mini kadi ya $25 ame tuji benza mijimu yonso ei sima tusumba ku $42 tangile tol bakeu tuji basumba jilata jimu ku $22 mabaya jibaya jimu hele tutusumba ku ma 13,500 9,000 bwa ma plancha mijimu yonso emane kweze mwana milionda yonso ya kenzai tuji tuisumba no $1 mishinga mikol papa muji mutu jibenza mwabeu muji mumunene ni hari mwana bantu benza bintu bwebi mbana balume puisque lelo muntu mbongambe ni mwasa kukatanga mwasa kuchinsasa saki wasima 14,000 francs kabiena na shi comparable ni bitu jitetu enza mwabeu to nungudu sanga ni bintu ebi mana kwenza nungu umwana muntu mbwa ajuka ni bwenda bulojini meme kikampanda kikansanga njinguhul bwalu communique mwamba bimpani mijimu yiman bajibas tujituba hesha chiholo benda bajumbushila bintu byabo abi mjimu jumvu ilanga yani kimba ngambila to bintu betu bitu tombushi kima joto ani kima latani ngumbusha bako yaka hana kabijani esho bako yaka ni hani ngumbushi ni mema ni bana tutulala kwe orke president mujila mwaji wambani tusomba ini jitalala bantu balukile mwetu bakas kimwetu mutu jibiye tumbuka ku babenda jikeng tuye mwetu jikeng tuimagine kwe tosakijela mfumo wajitunga muteleja bajabu inyi mfumo mbateleja meme nyimbika muzungu mwambakala tatu mwambakala uje banyizo mwabe wayi mema njini zubu mkalenga journalista njini mpangu inayi wow inji ngasa uji ja mfumo waditunga lidimama ni tuasa yi kwetu meme nyimu perdre bintu byonso bivunabi kukatanga kukipush bambwelela bangata bintu byonso kushebeni bana babitu dibe dide fumulwa bafuishi fumu waditunga bundu kukatanga bomwambele ngata bana benu ndako nabo kwenu tetu bumvo chintu achi anga chi decision ya kulo kwetu anga lu kwetu nga contacte bena bulaba bana betu abakwanga bampeshi mwabo unyi mwakwasa aba inkwasa mwaba sumba sima ku $42 jimumanye bidi mu image nino mwana sobutu libaso kadi kacha mufuchidikini mokutamba mwene luhangutu miba societe utu dubakidil ubulabo bwabenda bwabakwanga bamwakidila bumufuchiji uvuni mikalufi bamuhesh bivu miba mulaya bana betu babakwanga kimubienza tu mibavu mwama ni na bashila 3,000 maisons aba autochtone kimwasa tu mibavu mutulaya bokwasa tulasa kwasa école miba mu convention waba kwanga ni miba kena makuhana maitu miba kena makuhana bulaba lelo miba do hana bulaba miba do hana mai miba do weze n'importe quoi kadi chichinga meshen chani chilumbu chidiku justice njumani ne tubaji tu ambujumai ntukosa chilumbu cha miba ni bana betu baba kwanga tubingisha bana betu baba kwanga mujibu bana betu bene miba kiba imokuchine mwele luhangu to badi bajuka badi ba cour de cassation bo eka di plaindre ko ni mafi ba eni jishima bo kujing tolo ndu ku cour de cassation ku di chilumbu odasa mbwele 24 tulubaba ku machibula badi shinda kiba ine raison na shumoto wali bonso bifubalai mokwenza kimbenza tu lelo eu tutubang mokwasa tuditu mwana muntu babigile autorité ujini match abich kini jichi jimutu udumvo match abich mumvo jichi jimuhele musinye arrêté comment ça fait-il chilumbu chidi ku cassation
gouverneur du signé arrêté bokulokuhula bintu bitu tetu tudi ashila benda batu yatu ba ben fo modi tu mama na sai mwenu u signé arrêté bokulokuhula bwani tuye kwe tulala hambelu ni banani kuba benda batu yat chilumbu ku justice kibolu kani ndo mba fachi beto fo modi tu mwane tu ni tetu bwani justice ngayen enza mudimu wenda bolu dossier du justice gouverneur mamuno mema to kwa bidia kini ni bolu bukadi himwenza to biajenza kimu bienza to bidiye mo kwezi bokutangela bijana bya miba mufuchidi muntu tu bagijile kibolu kai njinga kula ni chichi chikola ngakulu ni kanyinga bwani fumwadi tunga heta meya nyinga kula amona makuteka bolu bo amon mo kuhingasha maluos normal jumanye ni kanyi meya vuna ngwa mumpango ye vyonsu inaya ujibwa kaluka mutula makuta mumpango yonsu inayi jumanye ndo kumpala ni mogana ngadi mutula plus de 50 quelques mille de dollars mujas parce que kune kujas du cher bana betu ko wabu katanga ba sumba sima 12000 francs kune kututu sumba sima sakwa sima muhel 42 dollars milonda bintu yonsu du cher parce que tout di englavé etching effort personnel tu des fois tu la nenzala pour tête ku bakabintu bon province we tu enze ya kumpal développement de province mon pango ina ya bo kwanta 200,000 250,000 oui mon pango ina yi mo kutula parce que bintu bionso bidi mishinga mikol bushuma gene chintu mushinga mutekete to okay njimanye ni tutulwanga na marko osor bwani twasa kwetu kwenze bish kulengela njini lwangu mwabeo mema nji mwanenu kabamba Elise eyo tuvuye tumwabe mu déplacement matukumashala mvukulu bombashi kote wa kolezi vunge bani ni nsumba lwangu kuntwako bani nsomba ni bana mema kumva mwane tumuko abombikile ni to amuto we kutula makota kuntwako sumba lwangu kwirigishito kuri myaba kuneko iribu bahana lo kusumba lwangu mwabe usomba ni bana kimema kushuka kubenga bwa kusumba lwangu kuntonga afute jamalo nsuma kumbana bwa nsumba lwangu mwaba mema ni to umuni mpango mimweka ya kusumba kwetu ngiye nsumba kwetu kimema kula mwabe kusumba lwangu kubanga ni jasi pinye ngare mubanga jasa bana bani bagavude ja ko lubumbashi kumema kuba bigirishi tolo ayi kuneko tolo tusombayi bana deja bagavubala mwabe ndi mukachi mwajasa mema kwa ngubenzela kasubuka kesa bani basomba ngenda ngasanzu bwa munene pinyangari mukachi mwajasa turibumva no bere lubirani puji nindo shamatoko muntu yonsumbusha chintu chenda chiri mwaba pinye tukari bamana bintu abu tukari bivusima lusenga bivusima binje ya tutamba bikari mabulu bienza nzuku ni chito atula mwabe cha tetuko yanachi nchinganyi bana deja bamana kumbusha kulubumbashi kungavu nabo mula nabo mwabeo pinje chingenza mwabe bwani mona mushindo wakubanga bali chinga atula nchinganyi kimwalukai vutulo mamirimu tukari benze ebituru twenza katuna ni mirimu ya dienza to kune kumuntu ju débrouiller tutu débrouiller mwabe katuna engagé ningel quelque part bwani turi ni mba engagé mwaba kampandu turu twenza mirimu to kune tutu débrouiller twenze effort personnel mo effort turu twenza ki muturu twenze tu bintu ebi muso kuturu na wambujima mwasa nuko effort ya bantu katuna ba engagé katuna chinto effort turu twenza pinje mo effort turu twenza na bana batwambelele leoni tutula ni bitu eshaka bidikanda divumfumo wari tunga wamba ni badie kulwai tukasa imwe twani pinja tu ula mwabe kibya kufira makabiri biteke shabantu bantu kibagula kabirito kibwalu kai tufutulomba fumo wari tunga bwani aje implique ko kumubwalo ela kuji mubwalo ebi ni bichoke shabantu babu ni kala kubabenda batu yata bwani ndai kwenu kwetu kuno kututula twase bakari batwambile ni tulai biturbas tufutulomba kufumo wari tunga ni aje implique ko kumo ela kuji na shitikese mubwalo solution amweka tomona mushindo kusomba ne bana bwalo turututula mwabe turbenze effort personnel wakwase bintu ebi aturu pinje tumbuka mwabe tubitula kap tutuye kwe mweto ambwano munemu kimweto pinje nitu yaka biri kwe kutwaye ne bana tuvutulomba mfumo wari tungani ela kwenda nji mubwalo ebu tuyeta kusolution mubwalo ebu mukalenga journalist bajibamba njuma ni jina emission webo wani tuka kujiminyi eyo tuji bana ba mwena kasai jiba jijibu batwela lubila bwani alukilai kwetu tuji bense shibo bwa kuhingana kwetu bwa kuibaka kwetu bwani katukajiba henji shibo kuji bisamba bikwa buto na kwa tuji ni
bulaba bwetu tujincha bwa kuibaka bwa kudevelope Kasai ketu ako bwa lubutu jinabo mwabeu mbwa arrêter uji bubenza babajisha kubisange njumanye ni comme un bon père de famille mulombo wa musoku uvuba kubikila bwa kumva machi wonso abichi kaji mumvo jichi jimo mwante décision ayi donc kabie nanu bianju kwikala kujikato kuchijanu tant uji bwa ku revenir mu bon sens bwa kumayembo ani Kasai tuji besoin ni bantu bibaka Kasai nkashajila ku province yonso na kwa ye mwikalanu unvo jichi jimo nibi kabya kala bimpatu ateleje jichi jiko hapo njaba autochtone amona mushindo wa kuteka malu wonsu muji akengela bwani parti yonsu bichika ikajilezetu ganyi lwa mwabeu mema mfuku Goma jiba jiji bitochi bi nyanyi la bantu mpangwai kakuvucha kwenza tu angumvulu bileni kwetu bajibahana mwabeu bumutuvu ba mwabeu bakolela ho miji mumitu tangalaja kitetu kwalu kila kabichi tusumba tubanga mijimu ichidimu kachimina tumva kabili ni imanyika ikanwibaki kichindi nganjingelu kongunyi miba mwina kuimanyika mutela myaba nyimvent kabibaki ya ekututuhule finalement musokwe ngwamiba nyeshi bijibishi ningange bakumanya hani musoku ngwanganyi bwalu myaba yonsu iji mwabewi bantu bibaka iji yenze kunyi province amweka njingumva nyinya juhula kichinji njela hani menshi mwabewi ni musoku wonsu ngwamiba anyi yechi ngwaba kwanga bulaba butu bulaba mbwa societe anyi bulaba kimbo societe to mema china waba kwanga to mema njiwa kunganda njika mawetu njiwa kuluma musumba mbwani tibaka mulo hanyi musumba mwabeu mungavu kugoma mpa luhangu lumvu nalu koku luhuka mema kumveni ngalukile kwetu mwabeu chamochi chintuta china ngumveni nyaka bijukwe hito kujufumo wajitunga ni bana bitu batulonda na shemi na nguvena na londa yenda bon mugale nguvena yeki mulombo wa chimengas kino heta kwenda jibada kwa ngulo kwenda kana mwabe wanyu numwa kwikala mwambira ni bintu amubiro mujiyamu anje heta kujiba musogwe ngwenda amwenda kana nshibutu anje muonna nyi bilibikengele kuhulanya shibikengele kulekele ye higale mwenda kana kyanga te decision kuhula ngwimpanye shi ngubi higale mwenda kana yenga yende nyaga jere lukongwa yekala ale yanga yenda kumanyenyi kuhula ngwimpanye ngubi bwalu mwaba utujeu njingumvu mutu futeto ka tuchiwoto bavuba shibela bantu mwabeu bashebe bantu mwabebi kola ukavumikuna ya chisuku chabonyi ukavumikuna ya ba profeta batombwelo bagashi babenda mwabeu kasumuka mu profeta hani bagashi basamila akeku basamila bivuna ngwao me hatu jibalwa baheta bahana tetu kujiskite kusumba sécurité mubwela daire garche kina na nshifumu wari tunguru mwa kulokula mu garche mbwalu ngarche kimpa propre muji propre kimbani kujikije tome wenga ebusu mumona hari muenda kana chini ngumvuni ye gouverneur ujenda mwa kula mwa be kulukula ho bolu ngarche kimpa ndimo gwamani kadimo kuloka kumpala kumbujimayo me anu mujibu bwajingi musoku wikala nuhanyima hayonsu wewe ukasai mi kasai una parcelle hapa miku na parcelle yangu hapa mina kalaka kukatanga miku mukolu fa plateau mina toka vile banani bakatange banasema nuenda kwenu nukayenge barita chef de l'etat banasema kwa beba banduku yenu nuende naye njo mina pata courage banasema banakata pipinière njo mina kwa kuuza mpango yangu hapo naanza kuyenga miku na 4 mois hapa mina fika banasema bashimamisha mambo ya kujenga hivi na hivi kwa gouverneur njo vile mina sema
kwetu kwenyewe tunakuwa kwetu tuanza kuyenga. Banasema sapana kuyenga kwenu batapomona bintu tutaruria sasa wapi? Kukataka banatuandama. Sasa tunafika kwetu banasema sapana kuyenga. Tutenda wapi? Hii mambo chef de l'etat ayangarie ko mema njini mpango mwabeo. Kadi chitumuko angato. Pangwe imisumba kumfuranga. Chidi chitukemesha nchiate tubasanga ni twaheshi nguve na mulelela udumumbo ka kumputu mumona ko bintu bimpa bakulu kubilongolo kabiri mubulaba bwetu. Ade chitukemesha nchani. Mukalenga gouverneur mwenda matunga mashile shilangana. Kufika mubulaba bwa bubudi mwakuleshi jimanya ikuleshi bwimpa bwa nyaba vuimuya uduwite bisha bwani bantu bena buloji bamwambila malu awumva bakulu kunyangela bantu mali mimpa tetu basomba mumusokwemu kubangela mu 2013 to munu mukalenga uvwa nguvena mumusokwemu uvuba bikele ngoyi kasanji ukavu mweleshe bibebe munda mwateremu mubwesha katumba kalongo lolenshila bwani mukosa mwabeo hahangi jani ni bana betu baba kwa ngapa ye kwangire cha audience kadi bula bebu ye ya havuye mubukosa buvubu ende ye yani buvubu amiba tutwantwele lukongo we mukalenga kudi gouverneur anji mwebeche kuyeya urumuluku kuhesha conseiller bula bebu di buvumu bukosa mu 2013 buvumu bukosa buvubu ende ye yani buvubu amiba ni wahangi di bwaye kwa sama bebu bishi kiboneka tutumwambile ye mukalenga muvena machabiji enza bwalu budi buleshin ye mwana mulum province mba mushila mamu mulama province ni ditalala jabu yes mama province ni ditalala uchidi ngondu mwehel okebungwa kujula chimvundu mu province bibitu esebundu tetu bantu baluma bwani hatu kare tetu bantu baluma walu ngoyi kasanje mu yatisha bantu kuneku bantu boso bari bakuna mabe bari bumbuko kukatanga bari bumbuko kukoma mbanyema ngoyi kasanje kadi mwana mukaji wenze bwalu bumwekani ujini susi ya ngondu chitembe vimula mwana munda bimwekani lunga ni lujinalu bantu bali maboso bali bangata province lujanlwa lwanzo lwa chitala walu keni makwende ni bana to tudi tukulomba we mukalenga nguvena heta menji aditalala balu ba uka mwende mumisoko mishire shilangana kaba kujini kudi ba village abatu wewe ukwene ni utusumba di ama bantu ama ujini luko kalwa usumba di ama to tudi tukulomba nungu tukadi benda matunga mashire shilangana mu matunga tudi benda tubasana hari benza ko ku karche bu mudaka kimpa kadi kalen kalongolo le bimpa mu walwemu lwa utwelele ko kumayi mu karchaka twelele ko kunzembwa twezele ko 41 bibebe byose bituri bako se muntu emu bikala ko kundi tubujimbo bolu wa province wetu eu katuni vile to kamponi kamiba kimwabudu banu loje nene bonswaba katika lelo magonzo ku vile mwino ujulesha ko nene binaba lubenda ko kumbisamba bishire shilangana ni mu matunga mashire shilana nouvelle ville utubo bambao mu province wa Kasai Oriental katuko to kibona katu tukulomba wewe mukalenga nguvena lekele kulonda malu abantu bajulonda buto bantu abu bakadibele milawu bantu baduwe ulonda abantu abu mbele milawu bajini chuba ku mubidi kwabo nangwe kulukubwele mu chuba uto uchidi nita wate tukukufuile lusa uri mwana wa mumusokwemu tetu bari bakula batubene muri mu wanzambi tetu turi bakutokeshela moyi ulongolo le chukadi munyanga bolu bwakakwena muri mwimana to midimu iriande yenzeka me mike mu yabantu iri benda batokwa kulala tulu munzu buto twasekejela baba chabusho jumoena mwana wa Zambi kaji bwebo wewe ani bwenu namba ni ujumuka yesha Mathias conseiller mukulumpa Alphonse ngoyeka sanjani mulelela bwana boye ki conseiller wenda kiye ki conseiller wenda ni mwamba hivi kibantu badi habu hinenda bakaji balushe bakwanga baheta lutatu bwana bo bantu babida bakabeta lutatu kudilushe dawo bakwanga kibaluka ba mubwezi kabiri muchintu wacu bwani ye henda ahetenda lutatwalo tutumulomba ni uchidi ngondu mwehela ikalenye lutulu tetu kwetu twama badinga kukuhwa twadinga hetu kwehela chukari mukuhwachi tukari bateta bakuchehela wamanya budi mibudi nabwebu budi ni disanga momo disanga richidanga cha budi mwebangilo wewa didi luise kumbangilo
tutukulomba tetro tuna baba kwanga to tudibalo bwa kwasa province wetu mwabo tudibasombe utuvubumvu ngumu yawo baba bateka hobi ngoma baba bashebela bantu hohu kada duluko kuheba mumusoko kunwanjwe ndakanako kunwanjwe bwele kumwene mukari chaka hadu mwana bwimpa bwako ukebe koko don kampanduru mwako enzi bwawe batetu kumwene byarabusho udini vision wa chef de l'état bwali bwa chef de l'état kene makulu kuneko bakulu kwasato udu washile muwe nguvena tudibaye kukatanga basana kabila mwashila mu Moyisa Katumbi kuneko wewe nguvena mweka ni muntu mwenda mu matunga mimpa bikola hawafiki mune mwasa ni transport bantu benzi nya transport kai sinyami oto udi macha bidane sudidi chidi mwena hawika udi macha bidi teleja machi makwabo teleja meya makwabo tutwamba akwata kudi chidi kwa bwa umona ni bantu baluku kwambela malo mbene bulushi badaba kulowa mbe bantu abagadi ni mila kumubiri kwabo tiboluka tukulomba ni hinga chilunga nya habwi alukele kubisanji bwa uhingana ni valero uvumulo nenda mu musoko wetu tuliba kwaka jile bimba société wa miba badiba mubikele ni miba minière de bakwang c'est que société wa bakwang muluku somba mubula babwa bwa bakwang société wa bakwang ukeba mwa kunyenga bakwang bulaba bidimo kwenzeka bishi kabina makwenzeka to wewe udi mutu wambile ku mbangiluwe bwa mudimo ni hadu bika mudinda keba chidu bwa kwenzela Kasai tetu situka adi bamanga jenzela Kasai mujimu wewe bamudimu wabanga jenzela Kasai udanu wajuhile beno Kasai kudi nsupu tangila kumudimu do wenzo utumana muimpanyi mubi tudi tukulomba ni yenga jemeje hanyima badi bakwelesha chubule kudi bantu abo wamanyi kushala chidi muchimwela bwa election twasakijira baba twasakijira bana betu bantu badini chinje libamanya bimpani sima odi mushinga mukola ku Kasai bionso mbikola kaje kuhula kingu impato kuhula kingu impato tu y a une négociation. Moi j'aime ça. Ku négocier voilà. Oui. Tu es à nous. A chinchimp. Oui. Boalu kuji bantu. Même on manya bantu basumba ma champagne ma tout consoir. Ba voyager. Mais au moins meni mukulumpu sumba ko kulu han kumbujimai. Chola laisse. Chola on va voir. Chola j'ai pas l'argent. Mais ba kesa ba tudi na boa. Ba etama ko to kulu tatu. Muntu na $100, 200, tini ku $20,000, ni ku $30,000. Usumba lo han wibak. Mais ou le moyen de c'est pas bon. C'est que vous vous ennemi ou avis wenda. Qui m'impato? Qui m'impato? Yeah, mouchale ennemi ou avis wenda. Nanko, Mokulumpa Mathias, Tchemota Tawa Wikilane Bato, j'ai fait cette émission publiquement. Tchela Mouenza Mububi Anba Okuluishato, ni Mouenza Ambani Ulonda, Kinshasa Londa Yenda. Parce que du mal Mokwabo, tout le monde Kinshasa, Bamonabu ni c'est rien. Anu jiba jiji bantu bafwa jiba yino ngushisha kulu wewe bodo achibu bitala la bantu kama babia kula to achibitala la solution yenu mwene ko aji bantu batahangana bantu bafwa ambushima ya des problèmes fwa chuke ba ni vite ya kwese ya jijik to so kubanga mi kwa kumbushima bwa mpango non legela ya bintu abi muntu jimola ye mufika chinji bibibe tulegela ya bintu abi nanko bakulumpa legela to asa hedus nuka basa bikola asa bikola legela to asa hedu asa bikola kato yimo kuteto legela to asa hedu nuka basa be nodini mpanga mi abayons kalenga journaliste tutuku sekdile bikola angata me yetu ni image ya bintu ebi chef de l'état bi mona ojo mona tudinende di jinga dani muma tukuma kesa di mashala ndekelo wa manda eu tuenze kubwalu bo hadu lo mu campagne ka musangu mwibiji amone ndiara busho musoku wa budini development kadi tudutumulomba ni akanga ko kubantu badi baluisha province eu mishiku province eu ki wa UDPS pouvoir utulinende ngwa UDPS est-ce que malo di bajinga kwenza bantu abambene UDPS ani peuple d'abord mukalenga gouverneur peuple d'abord wa manye élection idi munga chimwamba tukuma kesa idini chabwa kwenzeka kakwena mwaba mukwa bwa fidila mpala anu muka sayemu anu mwikale ni mwaba mukwa dibari ni unyanga province bumudi musuku munyangemu kana wikale kwene ni mwaba mukwa bwa fidila mpala to longo la bwa lwebu
longo la bwalwebu bwa detalare dikwata musoko bwa hawo ikala mu akulwa kwenza campagne ke bakake kadika makuta to kadika tukala ba mona bienze di bia babidi mwenzi bwate tukwelele mikanda to sekijila emission wako tuka kujiminyi bantu mbachoka katona baso tumva mashito okwe tukujino to dojiba bunyo batulonda bonso to abwini fumu mutumina emission mutumina emission bon il aura mani mais chola toi tu as Mbushima là tu nous envoies pas les informations mais je vous envoie des fois nous itisha nzubo même ku baka mwe fori yanyi yajikenga jonso jinjinkenga kunzubo jumona ngibake we kunungwe chena ni njimwenza mujumuko wa politika anyi wachinga nyitoka kwe fori yanya commerce kuiju mwana ngibaka nzubo we nungwe kajilelo tutumvo mukalenga gouverneur kabeya machabiji wamba bokutuhwila nzubo ye kena na shini ujini duhangu muno ya mutu lelo we uramba bokutuhwila bintu eske bintu mimpa kumachi wa bantu to kimimpa to ngofena jumutele janga yeba ensa kubwani umbushe ku arretao esa kwa ujataka shuku de decision ki muimpa to bajibiba mangutaka babibaka kasai kadi baba kenga bokujiba kila bibaka nuke baka jibwani tumfanyi buhula to kimimpa to jijande kelu nyindo mafumo ajitunga bwani mutu ambile tuyibaka kwetu kaji ambile mukale yang gouverneur kavumulile kunwe ku malo ampangoto umulile bokwenza mujimu tudaboru tujitwanji tutatamaya kuno basen wa mai ujini 1500 francs kaji chibombi cha sima yechi kijika $40 lelo ujamba boko hule bintu abeske mintu mimpa kumachi kwa bantwani katona boko tabatutula mafumo ajitunga amubikila mwambila ni alekele bintu bijo kula ya bya bibolu nyunyangila ujungezela kampanya kabikumpale kwa bantu mema ndimwezi bijumbi abunyi ku Uganda mumbarare ye mumvolubilo lo mfumo wetu waditunga wani twagila kwetu tukalenge jayi musoku wetu libalo kwetu mutukese twalo na twalo anganyiti tukali chihiji chitujechi bibaka bwani tulengeja musoku wetu umuji tumona kwa babenda musoku kwa mbarare bantu mbasa tini njile ya mwitu nangu inje wewe atilifika kwetu tutuheta mikenji mifundu ikadi hatuka niwo bantu bumbuka wani bahingaje michi myabiji nzubu ni bantu basoma nangu bijibisamishe menji bwani twakila kumbarare kutuwanye eshi tulokwetu bakulengeje musoko bilonde sheleme ya mfunga jitunga ni twakila kwetu tibaka jitunga jetu shimeyi hadi mulu tatu rinzambi ukusa shimeyi hadi mujikena rinzambi ukusa ubwela mwitu nichigasa ubwela mwajere mechima ayulala kuchitana rinzambi ukusa ayulala halusela kashuka nzambi wa mutomu mbata kafufachi wenza kampanya agadi nzambi mumusa wawamba nile pepula dabor ishefa ukulona nangu Davidi mwambila solo Hey Davidi mwambila solo Solo muwani na usha Mwana fati wani na usha Sinyosa adre na udianshi Babini balenga na balimu Anubalu shimeyi wakampende Anubalu shimeyi wakampende Mema weba ngaka mufila luse Mema weba ngaka mufila luse Anu walu muntu mwena lubomu
kile shimei Shimei mwina ujane Chibina ya mudimu mwina wezane Chibina ya mudimu mwina wezane Bebeje byalengeshe wangandu wakasilonyi bisumaka Tumwena lubombo gaya kuleje kulere wenda Imba y'umuntu mwena lubombo gaya kuleje kulere wenda Imba y'umuntu mwena lubombo gaya kuleje kulere wenda Udasa waga tumile Muntu mwena lubombo gaya kuleje kulere wenda Abashalume wakalisha tateni Muntu mwena lubombo gaya kuleje kulere wenda Bana betu kuturi bumbuka kuvugubi kadi kumpala kutuyaya ngutoka bwalu kuchinu kujiwetu nzami na yenza Mukongo turutenda tuya ni nzambi ndamundambo Turutenda tuya ni nzambi Senda wanye Turutenda tuya ni nzambi Leleke chimanga Samuel Nashabe na Israel ana ya umuchiele Obenda baya ni nzambi Zambia ina shabe na Israel ana ya umuchiele Obenda baya ni nzambi Bakala bagunguga yesipiru ana bwela muganana Obenda baya ni nzambi Bakala bagunguga yesipiru ana bwela muganana Obenda baya ni nzambi Setwaba netumbuka mujigega netubwela mujisange Obenda tuya ni nzambi Itamba wanye netumbuka mujigega netubwela mujisanga Obenda tuya ni nzambi Nako mufuluga yukushane babutetu benza herera Nako mufuluga yukushane babutetu benza herera Walu mabanji yetu baba biba baya na kubatoka Anu walu mabanji yetu baba biba baya na kubatoka yetu bagwa baba Chimwaba wabulala Emujigenga kunseki balunga Chimwaba wabulala Mwanga chabulota kunseki balunga Chimwaba wabulala Nashamfuchile kunseki balunga Honorable Alphonse Ngoeka Sanji Chobesha Chiri chinyanga gasai chidanu chintu chimo Duginu ni menshi mabi Shalusi wajigema Kakuyidinanga to Mutu muso kutumba bumvonu chijimi anda gumba kubanga Chichinyanga gasai yaka Chirishinyanga gasai chidanu chintu chimo Duginu ni menshi mabi Shalusi wajigema Kakuyidinanga bwana Mutu muso kutumba bumvonu chijimi Shana chintu chimo tuleka kukinanga na tuyabu Nenu bena gasai tele janumba Shana chintu chimo tuleka kukinanga na tuyabu Kawai kugalenga butu dinabu Shana chintu chimo tuleka kukinanga na tuyabu Walu fumari kunga mwamu gasai Shana chintu chimo tuleka kukinanga na tuyabu Wamba chishindi mwamu gasai Nijama weja muteba wa Senateur Denis Kamba ya mwamu gasai Tomu digemba mwamu gasai Nipitera gasai wa Honorable Angalulilu Erika Sizalanda yeluseba mwamu gasai Nisere kasa kasanda wa Son Excellence Janete Longa Muswamba Roje chimbundu mwamu gasai Ninarisisa bintu Honorable Mukenji Koni Kizitu Yeyi Kasai munena Kasai wabagalenga Wabalenga la bakushinte diminu Kasai bantu bakela mashashi bakwete dihani Kasai kaba Emery Lumumba Chene Tshisekedi wa Mulumba Makanda Mpinga Kasai kaba PDG Petit Béar Freddy Dire Tamboy Force Kasai munena Kasai munene zambi wane Kasai munene zambi wane Inagadi kokumu Kasai Inagadi kokumu Kasai Amubena Kasai Bershana yabo Chibifumadi tunga mwamu Kasai zambi wane Honorable Pierre Beka Bami Simwamu Kasai Asheno Akumene Intu benza ni mwadi Kavu ngumva ni bundu
vumpinga gwangwadi kasaye kenda gafa etubine ni bugale kana betu bugalenge bumbukengela Mubwato bono wabo baba vere mintundenta nyama yonse ya lonje na ivano mubwato bono wabo baba vere nyama yonse ya lonje na ivano yeyi mubwate mubwato bono wabo baba vere nyama yonse ya lonje na ivano nyama gemieta lomene ba misomba ilona nyama gemieta lomene ba misomba Sagre, Bobue, Niño Sagre, Bobu Wenzawe, Wemujinga, Anyuela, Wemujinga, Anyuela, Omuya ni buloje, Wela mulumanu Omuya ni lukinu Wela mulumanu Bibe bindu byajitu Wela mulumanu Walumu Bagwanga bajantete siribazwachi Malabambula mataji ya mukwangu hana malabagai Nations charte des Nations Unies moi reconnaître droit des autochtones, autochtones. Avant Mulamatadi Kikalaku, Moussanga na Bantu, Bantu a devenu autochtone. Même président de la République, Fachi, Moumania, loi autochtone. Lui est respecté. Peut-être que quand on a besoin de Mulamatadi Goulabato, Mulamatadi au cas contraire, moi à Tamalaba, moins de ville, que nous tu indemnisé. Moi, moi, vous moins de ville. Malabé et tout. Katika tumwenda minize mkwanga tu mu 1967 fait Chen Tshisekedi au ministre wa intérieur bilondo shabanga mo betu nikanda yakafunda wakambila mbula mataji wa indemniser mkwanga yoni lelo conférence nationale souveraine twaka lumbulula bwala to mu conférence imiba yetu kumuhisha Chikono chape ade munga Kibobu wa milabu miba ni leta wani ba indemniser peuple autochtone mukwanga Yetuka tuyenda banyenga bulabato ni tetu muini bulababu wetu tudimikalu amuni mukwa mukenji ni mukwa ndaba kulubilange bwaku est uno tujini maya muya ikaro ni mukwa nsumbi west tujini kaka ngai ni mukwa dishi kusid tujini mai amudiba mukalu ibasanga na bamwachapa kadi société wa miba wakalo munemu depuis 1906 bahichi bangambo betu wabalumbu mwaba ba muhe shibulaba 22 km carrés mwabu di polikona uvunzu ya bangambo betu mwaba baba bigire ni ngoma ditu miba mungu wanyi bangambo betu ni haju umbula uramlaye utwashilanzu wakambila bangambo betu ni na bashi le village moderne mwikal électrifié avec eau potable
kacha wamba bwalo abo ilelwe bangambo betu bakaya kamu rencontré plusieurs fois rencontre mu kwa mu 58 rencontre mu 73 rencontre mu 86 mi baka tumo réaliser to mo abudu biglen chikisha mu bodin 4 chikisha aussi mo abo bangambo betu ngine jamu village wa bangambo betu tu bula budi ngelenga journaliste ne la konkuni diba nyenga bula bakai ba ba ko diba ba na français un groupement dans un groupement c'est un groupement sans terre est-ce que miba udini bula babwenda buko abo munda mo bula babo amuko angani miba mmanto kwa belge avuile vuma bula buko abo hanyima ulubutulu lomba kwa ngembweze bumuntu musigila mwana hanyima nduji lani de ni ka twene ba lo bobwele mi habitu ba se muchiko wanga to tu ba londe procédure ya mbula matadi kwenza bu arrêté ku di professeur Mwinga Robert 2013 kutu heshe chfa ku ta pépinière 1 chika bokan suwe kutu heshe pépinière 2 uri mudi ba mangu ba basuna ma ya kutu heshe jemi ibsrs bi hawo bien soir to ni Sonepoul bidimu arrêté wa 2013 wa professeur Mwinga ministre wa affaires foncières kadi bulobo wa orthodoxe cité 43 44 di babalao bulobabu blonde shila arrêté wa ka hatuka chikon kan sang bagato shebulobo wa volai bulobabu miba wakabenga bwa kubangata ba topographe ba bambula mataji wakama du fila ben c'était 22 hectares uchitukotoka utubona chakwangata pindeu miba ni bantu bendabu bibi bulaba 8 hectares plus 20 parcelles ato atangidi to ayi kutubachi chef wetu achikondo acho abo kwa dianga luheng wafundu miba depuis 2010 to lumbulu to ato afiki tetu gagner miba mu grande instance mu premier décret miba wa benyi nikimba ko sabim pato wa j'ai recours mu cour d'appel mu deuxième décret to lumbulu to miba chibulu to gagner procès 2016 jugement wa hatuko nare wa cour ba exécution ba bigila miba boko exécuter miba malabe manœuvre giratoire abuina duenda wenza tetu kutuju to ene tulonde chateau ni ku 2022 udi benzer réquisition des forces tonga tabi hawachi 8 hectares plus 20 parcelles ale ketu ene banyenga muntu bulabato justice udi ko mbwa muntu yonse justice udi kubwa kwa kuila mubanji kwa kuila mufela kwa kuila mulema justice kene kubwa muntu dini franga to lelo toi bakatu bigile ku di gouverneur à l'intérim longa muswa mi ba muga di plaindre ye tuni système udu monano un nouveau autorité udu profiter bo kayeka mushima kadi mama ubumvo mamu mwikala ni lungenyi ki mu impliqué mu bintu bya bwine bidi benza ku di excellence okunemi ki bikola Mathias Kabema Chabita wabi ki di conseil de sécurité yon soaso conseil de sécurité il dit composé ku di procureur général ou dit composé ku di général affaires d'essai ou la police en air ni vice-gouverneur tasombu ni twetu bakwanga ni miba twambulu document yetu yons twal étaler document hash ba kongu miba yebe document ye kayini kakana na shikam balej miba ni kadimo ku contredire ni chini ku ikane bakwanga bafile wonya kanga te ya ni le
ki mwambile mibani ndani hetanga bagwa hetanga nani miba baje shape gi mimana ba hetanga no bambi kabidini hikala gani baka hetanga na miba haji mundu mo ne raison ufunda kutubati bagwa ngani bati mo ne raison ufunda kutubati to ay ka funda miba to lumbulu nenda tuji kuto anu benza ma renvoi miba kayu échange de pièces kayini pièce du fournir miba wanyeme ni waiku cour de cassation à la veille wani lelo kudi plaidoirie ferme bakuko sa chilumbu miba ushishulo hola nani assignation uwe mukatufunda ku cour de cassation ba lu file date audience c'était le 24 juin puis délégation président wetu tumbadion avec le cabinet yetu bayi bolba iba shila intérim adiba fika der mi baka mu dirigeante na cha dossier to ndeu deje mu sto ba dirigeante dossier ateki mu dossier mu ditu dia audience to plaider mi ba wa kuluku kavuni argument na shumoto kavuni pesa na shumoto kudi chef kayem uju collaborer ne ab bakwa bajiba tutaba autorité bet bintu bi dikabi sans to hatu tule jama nan ba be jimi ba wani est-ce que uji ni pièce de contredire ya bakwa ngaya mi ba kay naito ministère public wa mini raison ya mi ba non fondé bako ce dossier je pense que j'ai appris que jugement n'arrêt wa cour de cassation ou ahatuku ni ba yinga ce dossier mo abego ko plaider mu kwenza plaidoirie ferme bakuko sa chilumbu atu bafunda bo abi ha hubyonsu ni manemo so mi ba muto ambila bo akutu hesha arika yimutu hesha ni nzubu ya 625 maisons ya kutu hesha yi ebi dueze ebi mudu politiser bintu ya chanal mais nyumane ni la ni porte conseil kalen procureur et kalen gouverneur blonde chez le document ito mu feshi à partir wa makelela ni ba conseiller ben je pense ni na revenir ku décision yen mais tete ba kwanga ni ba mani mo ko somba ni ba wala bangambo betu ba to ambe ni somba ine abo bantu ni banu ikajili kwanga ka tu peuple sauvage to kadi ni mo na mushidu ba considérer mu kwanga bu musombele nyama bu musombela luhenzu munzubu walu luhenzo lumunzu bobo soku kulushibeya kabena ba lu consulter to baji ba loelan bwang na shimpu kwangos kabato mu consulter to badi ba moelan bwang ba mushibe kadi mu kwanga simuntu mu kwanga ka tu manya magunje chintu cha muntu to kimba tu consulter to itu tetu tulomba ba autorité baji kubwa kwa kwile muntu yonso kabena mo ku ko ce dossier mu dishi ja muntu moto